Tijok lang solong ICDS hem kimi kikim Japan long ekisom. Korkanti constituency ang kang polling station thom kebra ke thom arad apan hana chili kerona site kedeng. KPLT adilung kaching nang arideng pen hile kaman kelong. KARBI prime tamalong penili Villarban Krupi nonarjek tha bertang ton pen Dwar Baguri constituency along ta phaiguni inkor ECR ni pena anad dimalong kaching thura donwari thopon. Dwar Baguri constituency along Kaselam mi Pevars block atwar lapen ICDS ahem kimi phaikuni ni phai inkor ECR ni MEC Richard Topia reading pen ingpusi radapan panong pontang lo alang ni tijok lang solong ICDS ahem kimi kikim tuja panta long e sompon tu daitora hitia long chutikia radapan piroya thia chili kiron pensi arni kang thema jaimek pajut pon lo kaching tora motin along nile block a video VDC amai pu penching lok penangan arpugedo abang pubang piatum chitong dot renti Phaikuni ni phai inkora ECR ni anarlo por phai krihini rajtim aporpen Korkanti constituency BJP block mandal committee lapen BJP Kisan Morcha tu penchipatir piponsi majority soarong Korkanti constituency VDC chairman Khogen Tiso Hemalong kato kawi polling station thom kebra ke thom arada pan hana chili keron lapen saikatikia pharman kenang soda hormuk keron Korkanti constituency Kisan Morcha Maipu Robin Teron Pen Kachep Hempu Pona Mailong VDC Chairman Khogen Tiso BJP Samilang Sub Block Mondol Muhila Morcha Mepi Sika Teron Pi Lapen Penang BJP along Klembang Pubang Piatum Chetongdon Renti VDC Chairman Tiso Pen Korkanti constituency Angkang Chutiki Arada Tumapan Katiki Anatu Ansusi Kiklem Kidamchi Alam Lamthe Jaipon Amparta Agriculture Sai Campaign Korkanti constituency arlo Kadogawi polling thong kepragathom aradapan Piroe Thea Chili Kuntel Phokep Kapanong Pon Tanga Chili Ron Ponlo Poblak next tot ami dibore chesta kori aru ma onot korisu amar gram kandro insars totha PC president hokolok jate teneke puablakok dunai di থাকিব নালাগে নোপোৱা বিলাকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নোপোৱা বিলাকক তেনেকে আমি হাল হলনি কৰি পেলাই দি থাকিব লাগে lapen no pak troxicap ku pak troxicap lapen pinang an sai ka chutike along kinang soda hormu hor tar sitami mesen pen pajur pon patu Joy pen birta kilang oteng bokojan subdivision angkang chokihola atala malong kiton kilang abang phuatum kakuruk asai padodam pen KPLT adilung aphan ingnang pon posikat news salang birta nangdi KPLT adilung reading pen AK-56 rifle ahele ebong 7.65 mm pistol ebong helemu kethapa hom AK-56 rifle ahele mupli 7.65 mm pistol ahele muthom longpon Kaching nang long check KPLT adilung atum ke Mongol Singh terang mate pachuning ti Anil ning ti mate alom Bibison rong hang mate Kardom rong hang lapen Agustin teron mate Akas atum henlo la so adilung aphan born area Mojadar Bosti ti state along Kachongda to Chokomar aphan kenep kapatu aputhak Borpathar Thana along Prenipai Inkoragathom RNC Lamhoy ke pitang tado Lamhoy aphai ke case number 39 2017 US 36A IPC Henlo KPLT abitung KARBI anglong along tangka joini monida phan kinepja lamta dolang seta keton kelang abang photum ka cherok togajok phaikuni ni phai inquiry ni chokiola talom pen bang pri KPLT claim bang apan ingnang ponsi hem kang samalohi pinchong pontanglo non malam sopor phan dihin pharman birtamo ingtoponik sina Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa.
One beautiful package of L'Oreal Hair Spa, Manicure and Sahanage Normal Facial only rupees 1,190. Girls, hurry up, the offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihen amo pipothal bir talong wangthulo phaikuni ni phainkora isipe ni phai inkora kethom arnian ni thoma farman nkba ke parloang kang lokhijan baptist church along ninkani kora pharta kipleng katalon Phaikuni ni phai inkora si arni ada porphai phopen porphai troxia poran marathon ke kat kachebai padu porphai kepa por malom pen kecho amai padu pontu LBC ninkan inkora pho arta ke pleng mate silver jubilee celebration along e reverend benting teron pensi sompon lo arna mapan hirjumi ke hang kijapon lin pastor aron teron Japon arna malam kardak pen reverend benting teron pensi thanpon lo mate aning kaparung alam thanpon arna mapan kero Kepajir pon kijapon lin LPC chunbang borsing ti lapen tu kijut si arnam kardom pastor aron teron pensi Japon lin lo KARBI lo charlia song mate KSA Difu branch pen phaikuni inkora isi arni Difu Golf College along ke Waisong Boys Hostel Rasinja Girls Hostel pen Serdihun Girls Hostel puthak KARBI anglo autonomous council CM aphan pinpura lo pajirsi hostel along melang awarsai kabya puthak pachini Dipu Government College along Lokacharle Baha Home Thom do like Waisong Boys Hostel Rasinja Girls Hostel Lapen Serdihun Girl Hostel non la Home Thom Hostel along Langmi Kangdit Mate Palong table chair pen chinglok asonson kenang soda hormu hino etlo Waisong Boys Hostel along Mali Karko Karpek Anghoy Lapen Ajoketon Avoring Anghoy Kapapleng Playajok Hostel along Kadure do Koklo Home Thom Hostel along ta Barpi Barso Kachitia Dim Anta hino etlo Hostel Home Thom along Kisung Prabjin Pen Pachu Nangji Pusi CM Tuliramrong Hangapan KSA Pen Kahang Padu Tumda KARBI lo charlia song Difu District Committee ahim pen chapatir bi ponsi ladak Waisong Boys Hostel Rasinja Girls Hostel pen Serdihun Girls Hostel like thom tame Difu Government College Arlu ke do hostel lo tasila so hostel long ninkan kho pen prang pen so se ladak pinangana problems do
ada problem sa gitum dak mention pano ada kijun alang permanent ka ben chenglok meri hing ki mimi ben chenglok ladak kedu ke thak je phan apalong ben ponon a table chair ben ponon dressing stand manon ka pek bo thak pensi tun pini ada tulram rong hang sir ake hai phan si tum memorandum isi panong lo Sudan unity long live long live long live Sudan unity long live Pini prime time news bangila pansi kang ton poniklo live on News channel do me thakmi kurang tu